Падыходзіць да завяршэння рэспубліканская прафілактычная акцыя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях за бяспеку разам, накіраваная на папярэджанне пажару ў жыллёвым фондзе і гібелі людзей ад іх. Далучылася да яе і Шклоўшчына. В рамках данной акции работники МЧС совместно с иными заинтересованными посещают места проживания категорийных граждан, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, семей, дети которых находятся в социально опасном положении. При посещении домовладений граждан проводится разъяснительная работа по повышению уровня пожарной безопасности жилища. У лік асоб, якіх наведалі службы падчас рэйду, увайшлі пажылыя грамадзяне, інваліды, шматдзетныя і праблемныя сем'і. Камісіі праверылі ў іх наяўнасць пажарных апавяшчальнікаў, стан электраправодкі, нагадалі аб правілах спальвання смецця, ацанілі стан печаў і наколькі своечасова іх прыводзяць у парадак. Трубу заштукатурят, вот здесь вот полностью сделают с клеем, чтобы оно не обваливалось. И вот тут вот штукатурят и сзади только чуть-чуть заштукатурят, и все. Усе, каго наведалі з праверкай зацікаўленыя службы, атрымалі памяткі аб тым, як неабходна паступаць у надзвычайных сітуацыях дзецям і дарослым. Толькі гэтым акцыя не абмежавалася. Работники МЧС проводятся выступления в трудовых коллективах по вопросам пожарной безопасности. Проводится проверка наружного противопожарного водоснабжения. В рамках данной акции любой гражданин может обратиться в МЧС с просьбой посетить его домовладение и разъяснить правила пожарной безопасности по повышению уровня пожарной безопасности домовладений. Мой дом – моя крэпасць, кажуць многія. І важна, каб ён быў не толькі надзейным і утульным, але і бяспечным. І пра гэта можа і павінен паклапаціцца кожны домаўладальнік.